能patas suyang kali telugu。太鲁阁主语有声圣经。今天要读的章节是马太福音第2章第1节到第12节。东方的访客。Sepunta patas ini sing o patas mate. Pah de kinga kenai bitak de makan daha kenai. Miah ka dan petekalat penah nekelan hido. Tholang panglu ka Herodi Sida. Metujing belihin tagan Yudaya hiya ka Yesu. Tai, penah nekelan hido ka dan petekalat o tahok Yerusalem ni semiling. Gagam tucing inu ka tholang panglu sejak Yudaya ho. Yasa menik nami nekelan hido hiya. Kemita nami pengelah niya ni. Tetah muku nami hiyan ka seyah nami mesa. Embahang sauni ka Herodi tholang palu do menekahanga ka dengenungan na. Sauni ka kana sejak Yerusalem uli. Kiani tholang palu o pesesediun na kana ka puso mesapoh ni tempat patas mtucing inu ka misaya. Suna kemgasut semiling. Lengagan daha. Belihin kagan yuda. Yasa sauni ka penatas empewala kali. Belihin. Isu o pedekaun kana empetudut kagan yuda o. Ida su aji tegebilak palay. Yasa empah sikasunan kakingan empetudun. Hiya o mtabu isalayu sejak mo msasun daha. Kiani Herodi o lesan na kemagoh ka dan petekalat ni semeneriu sekenuan ka pengelah. Sun na kemgasut bi semiling. Sekulan na belihin ni lengagan na. Say. Kemgaasut bi mingka laki lebenaw ni. Halaya namu do tegesay kubi o usa mo tahamu kuhyan ka yaku uri suna. Tahiya o ambahang kali taulang ni Musa do. Tai. Entan daha nakalahi daw hiya ka pengelah o. Tuwala Musa tahiyan ni. Tetama babaw ga ni kalaki lebenaw. Mita pengelah ka tahiyado at jibihmut kalas daha ni matamay sapah do tan daha ka laki lebenaw mesupububu na Maria. Kaya ni tabakalit tahamukuhyan ni luahan daha ka pesan puso danui. Kaya o hilili ka ni, geluk kenuh ni, geluk menihur ka sebagai daha. Kaya ni, ia udah belah Herodi duli. Yasa, misaka lenengau utuh balau, sepi na ni, muda elu isin musa tagan dahananak.